Kaslam hikai jing start ba pau bha ka ne ka juk menta ka de ke Jawaharlal Navodaya Vidyalaya ne ke JNV. Ka banalor ka jing hikai ki khna ban kanjo so ka thong jing start. Ne ka airu ka jing sakri lingba ka jing don ki jakasa ne ki hostel. Ki balapan biang nadu ka ki kamra thia bat ki weg weg jing kam jong khna school. Ban ka wei ne Islam jong ke JNV ban hanyang bari ri district. Lakenno bakaladon ke jing bombet bombiang jong ki jakasa ne ki hostel. Kiba ka umbam umdi ka bam gadi ijunan kam nadu ipan khana gi dawai ko tarik bat kiwe giwe ka bala khata ru ka yakhya bat ka khu ki subani khana skol kata jing kno kala poi tiap mai tunong skol jong kinoyalam ka Federation of Khasi Gentian Garo people ni ke FKGGP North Khasi Hills District bala penlong ya kata ka seng hapo ka jingalam usamla Gabriel Sun Education Secretary usamla Ricky Majau Information Secretary usamla Banroy Walang President Umling Circle mande jure banlap ijing sisa kembala kenno kumta ka at trik naitung aja afulai inalam ketika senggil le menjure bi ketika Islam JNV hanyang bari di Boy District hadien bi layo ijing ujor na gikmi pa jung kena kuliah ketika Islam da ka bakil kenno ru bakatu kedengot kena kila Poi hospital bayo ijing stom gi bala suba bade nak jaklia ka bakidi haja kasa jungki ha ketika school ka Federation of Khasi Gentian Garo people hakbaide bakani kala kantu jor gi bor niya jong ka diga Islam bagide ban sim khia mardor bakide ban pun biang no kloi gi jinon kam gi khna pule ha ga ni Islam kumba julong baro sikata ko umba berjenjar dok tanta ma ba bunsin yo ko umba sa ba ka bun ha po bating de jeng siar bun kitab dalam long ra ha toilet air bun bam long kitab ko jaga berat nyuruh jaga berat tisha jenjungi kam best bahara kam biang bahara ta lasu kita ngoro angka dan baru kan rusa pohasta nomor ba kiyet kim bersenara kita ja bading place yang sum habar open dan kage jongi hang teru kalapat ni pasna kim pasna do mentaro wong pasna padam pasna kasma ka geja ko ka saur ka geja udai rusma ki asyik komplain ki ang madina sharmit ba kumaka ay bun sharmit ay musad baha ay buna ka sudah ujuru bun ba ud ya ujur ud panu ud ay dawai bade ba ngi experience bun sila bu betaru juang air principal ay nangin komplain ru ang ba so compromise ba ngisian amar ba ngiyo anak na central untuk peta compromise टेम्परेरी करता है और वो प्रॉब्लम्स तो टेम्परेरी है नहीं हम लोग का परमानेंट हम लोग का साथ ही रहेगा इवन एग्जाम का टाइम में लाइट चला जाएगा पानी नहीं मिलता हम लोग हमेशा वहाँ से पानी पिकअप करके लेके आते हैं हम लोग का पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है और लाइट चला जाता है हम लोग पढ़ेगा भी कैसे फिर ब्लेम हम लोग को ही किया जाता है कंप्लेन का जगह कॉम्प्लीमेंट हाँ करने बोलता है इवन असेंबली में ही प्रिंसिपल ने बोला था कंप्लेंट मत करो कम्प्लीमेंट करो हम लोग को ऐसे भी किसे कम्प्लीमेंट कर सकता हम लोग जब इतना प्रॉब्लम्स होगा तो नहीं रहता है वो सिर्फ 2-3 बार आएगा शायद महीना भर घर में ही रहेगा होप से स्टूडेंट को होने का जगह उसको ही हो जाती है Ni na kaliang ka FKGP North Khasi Hills District ako ka jigidon lang Education Secretary samla Gabriel Sun but kiperlok agani ka jingwan inspection jungi gani ka school lengba ka jingyo complain na kimi pa jung ki khna ba kadon ka jing duna hakaliang tumbam undi kumsat kling kabam kadi baka takasum kasat ka jung ki tingina kaliang KFKGP hakanik sinjam ko bibiwan sim ngani ilalap bangilasaki lagi jong kman ba kajing peniat ko school kaduna hadu kata-kata ba kapenlong ingi ban sungo ba kikena kisam sa ya kata kajing habawan pulih kani ke school hajing sa kat ka central school ko adi ban biang bah ko umbam undi kaja kasum kaja kasai lori peusi bangin lawan hani ngilap man kijing tuna kiba sikat dai kiba sunglet ran mo hadu ba kaja kasum ko biang ko ban pe ko nila isir kai ba kajing saw ko hadu ba kang bikin sumru minut bandit ela ekran te sakaway ba kaja kasa jung kentai jaga sum jaga sak kentai kalong open air mo kalong hapo madan kihap ya sum hakaba ya da iwe banlit sabar kum ong kentai brio jing sangi burom hai kentai brio reba pleng hakane ke school pat kilik sabar along kum balik sabar pathar haki madan giman dia ti
ina kaliang kaseng hadin ke jingyo complain ni kimi kepa ilawan hi degi jong kemat nilai I bat ba ilayo ko complain na ki kena school ha ba kila thok gini complain sibun mo bapen I ba ki yo kita ki food problem kum kini ki jur ki ba lapun ki ba lasma tenang ta kaja kali kai kim don ki medicine ki dawai ki yo ki dawai ki bala long expired ki ba ngila alap mo ba pisiahi ki press and media pila yo I ba laki jong ki kemat ba ngangit ba pinsapin I seperti ba kajing liat torti jong kene ke school management tingina kaliang ka FKGP ngibu ka jingkerpat sa ki higher authority ki ba di penpej kene ke school ba subha ba kim penbiang no sen kenang ba ki kena school ki ban pulih hang ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam ju ki mo ki jingdon kam ki ba kerpang kamtam ko beli ba ida kemat long ba ani ka jing ima abun ya sungu ko kubur ba nang ni na school tang na kadaw ko bam di kilapoi di hospital ban sa kajing sumar kidon man tay batia po ICU nimtip la kadai kajing pang ka ba kata na kani ka school na ni kata kajing pang pertay nri ba ngingit balong ba kajing long bam pikir jong ka school management ka perlong I kena school bikin yo pangru de ngilai yo kan ba kena school ki ong ba hadu ba kajing bam ki yo long expired nang ta kila jubu I complain so principal nri principal sim kiai kata tingin na kaliang kaseng isim kan sinjam ba ngikem tu ki board punya school but ya district head bodi DC bodi chairman juga ni school bapet bakmi kan ke school udi benon kami dal di jong kemat balap ki jing sisa ba katno ki jing tuna ki beron kam mar ba ke school kadi kalawe jing kun samla da ke school hi kambiang ti se ikan poi kalawe kun samla ngina kaliang ka kaseng ni banjo sa sisin ba ya ka district administration ba ya ke school management hi bahkan le ik beron kam bahkan penbiang no kita ki jaka sum jaka sat kun thai ban penbiang ya ki equipment ki bede hok banyo kena school nomor bahkan ni ke school central kepala amang kepala sanction be na ke central bahkan kadi penbiang nomor ba baro hi ki beduk ki berita ki pekmat be sekali school tinggi na kaliang ke kaseng ngin sebu ya ka jingtho saudisi bat ngin atak selang ya kane ka bakilaksan lagi kena school mo kilaksan hi kena school ki complain tinggi sa atak saudisi ngipet saudisi haduk kanu ba sakawai ngamut bodong ba nakaliang ji kaseng ni mana ya kini ki nohikai ki ba persang ban berngem ne ban threaten ni kena school ki ba I complain tinggi nakaliang kaseng in sa sim kasinjam ko ba kame te tangkat ne hi nakaliang kaseng ngidon bodong ba ngikwa ban ino tang hapo sibla abnai ba kim penbiang no ya kini jindon kam ki bla dunal pa hakane ke school